kioni kiaku kenda tumba kwaraniria bumwe bwele buthatu tuigo bura kwitite rietwa tapo ithire mbetwa mutembei Lairangi kana ria siasa riongwa ikene Laingo Junior bumerete gikombu gatiganie is wondi ne muthara kethi antu bo muthara so man baira imbaendete na turi amuke yonde bura bamwe bakuira rugendo rwegwagwo rugendo ro okay bando tota ita na bando nya kuma ke burangu igwa ground bantu bakiwa nambi na inya antu bako bonde ibombera bando ngakwa moyo twethire turi amu na tukiura tukimenya wera wa au ituria na ngai kwandru ngai na kuma nkoro kwandaga yes no tuete na inkumenya one day one time with time representative bumbithia yes wega sana mbere tu yathongira kware kinya mantu makona county yetu ya Meru kana mantu maishigo bietu inkuona campaign ciambirite cia Matiang'i Jubilee bakambire kuthiurukia Matiang'i wontu mwanya bakimuringagira ndebe gutwika rais 2027 yes nukuona Matiang'i takena woti ena political muscle ya kumbana na maybe barabara utongoria ni thaini ibwaga sana ntu bakiuriki na kira murungu ibwaga ntu ndhe twe Kenya etiuruka otie kunogoka ke ndhe twe etiuruka so much as we speak thai agombe baraisi baingi so ntiwa thai Matiang'i atena kathari anyway kentu kia takwira renge kumia nkoro na kwendera turingai so inya Matiang'i noye embi antu ba mwendera but the system as we speak now na challenge antu turiona thai only one in the race is only the current president na ntututia oni kuma ndachiarwa taona president etete once na nyatha itukua muntu no aite once but yantu betu aba bati kubithiro kintu kwitwa civic education civic education ni kumenya rights cia kwimbi na wena right ya gweta mubunge wena right ya gweta raisi kainya ukinya state house where possible because those are ira taxi cia kuchu utume kwa kino na tukiwa rai Matiang'i no president yes it is possible whatever as long as you are above that 5 years and you are a Kenyan citizen you can be a president of Kenya so ntubadha igwita nkiwa atumba gambi if views na ideology yake ndikiria Kenya but ya Kenya na both they are so corrupt yes in terms of ideologies uketha bobongo batikuona changamoto rere kuo kintu kembero ketha mtu akaraira mantu economy muntu akaraira how he will solve the solutions kama antu ya problems ijonthe bakona ibo face dai ketha iyo nte ndonda nao tukona gutena barabara chiriro ni urongo since 1963 no tuyire tuwe barabara ichwetha kwa kamba jaika kakubetha kwa kuntu gutikonekana ende thai oni kona ya barabara ekuma murere weta izuru thai ya oyo in fact kirere tourist attraction athongwa bakwinya ko mama guo ntu kwina monki no ntu ni thiri so barabara ikaja atukubetha kwa once kindogo ikatirwa ikabwethwa ikathira ikabwethwa na low quality materials so into ya b tukona mtu wa kwa advocate ideologies ira cha tutethia for future reference kage ntu kina kadhalika durability ikitu itatusaidia but yoni kibo kwankiwa siasa thai jo turi na Matiang'i na kuwa rwama o mutata wengo still na njiririe think 3 months ago na ai kwanjiria na atumire delegates bonthe baingira ondine bakurakia no kaibwo bangi bando still Kalonzo de baiba kuweta borinya bo ma thakarua yunji no malwa still no bakwita ate champion na hata president mwenyewe uraba tuku expect that yethira I fulfill manifesto chiawe ida cha 2022 otion kwa ninye mwegi siasa tu ali thaia yangarine oni ntiwitikania mantu yenyo ethira bati tubati kethira where possible akethira ena advice about mwira ibabati umukinyila no TV thai no mukinyila na intelligent yote ni kumenya kwina into tukwaria au where possible president atubati witangarine thai it is very early eni nya kuthukia atmosphere ya ka pressure ja politics
so ngoni nkimuragia na kunia kwini ya kunene kemwira thai this is not the right time ni witia ngarine na weto promise into bingo imponete into bingi akwaria in fact kintu ke launch ro 2016 ya technical vocation ira ya Nairobi ira etete kweta baraka mkunji ba launch it and deputy president 2016 na thai 2025 na yete ku launch 2025 ku 20 I think 2022 agu ndagetwe gukirwa anga ne kurugurwa kaire 2022 agu something like institution yemo au ekarugurwa maita 10 hatia so okona interview make ukira thaya kuwa at least ana baba Nairobi bonde barura chapati 1 million ni ututala pandre pa wiki 10 million tutala pa iya 2.5 billion ira chiutumika ke manto chapati yake na bandu kwina mama mpoga ara ura kurua chapati ontu bate kurua baturenwa apart from you itukuona manto ya na mawathe rende thai education ke manto ya tertiary waita ke street ne chia Nairobi by the way as we speak ebura turone ari to ba Nairobi ba inge muma thai they are accountable why anabo nze barabanthini baigiro kimbandi rambe bandi chia kuona ni antu baba estivo no bare mbecha ana ibaingiro bonde inyakerio ko ngo bati kubwithia president kwena mbondi yetawa help ni ebati kwithira thaikirwa miramanto ya koni education ke ukwa wete kwimanto kya shayo still ke kwa mantino ga weta mengera ngarine iki kuna vitu vingine atuwezi okeragire mantu ma help mwesh nkuona imunde 1.5 billion irekere tu cha help ko ngwetu no bakuthina mbere ko agirithia mantu bire tukuria baturi tikwigorekerwa ntombia chirekerwa maratasine kwithe kwina practical nontu thai arito bongwa even institution ira nchongo mbethirite ngetembelera batithirite bakerakia cherio nontu bwambi the semester kikwite ki paralyze obra tuiza nontu barerwa pubutirite so inyaka petition yega ukeya no kubala kirasi bondo bare njuzi yao iba bagometa apart from eba bwithia nyumo era agreement so band ketha ni bond echokwe noetha bakura mwimanto ambandi na ku regulate boya warundishe help era niyo ya community arito bonde na system na ambionde dese muga ile la health sector yongwa madaktari thai onto tukwari aba street ine nonto ba street ine aba koria nonto kava ote yo kintu kembere ke biele ya shae kwirerwa yes it's good but it's management ne kwithire ina thina nonto ile la ke thiri department ichi ongwa irio ninja tutaria na shae is good but the problem nyaundi tan general wangu anu yitu juzi ya gari yao akiwa ate kumenya bure kuranwa area ichinchakia each and every time ete kumenya mumanijire bwayo ekerango 132 million ikura kaikurirana whether kintu kina transparency so into mema ka diatire na ara kuthiatira manto ya itakuwa gumu na itakuwa tisho na tureona thai thirikari yonde kikorewa bonde onara kwaeta ile la MCAs bonde barare ni moerao fora mweo na ureona every minister either PS bareta bakaingwa barenda president kwinambi if you are manager manage the country well gatoreri mantu ma raira kuthongira thirikari ni idea no meonete tano kuona taka maybe gituma kya kirare au kanyuma ni kaina mbere kwigua kithiraga no kuona tangu ikaruti kabwe gutena kuya ngukuji mbingi thirikari ni ote ibwaga no ntubugurinya kiureke lakini ogona ngatheti egoro erogwa who is fooling Kenyans who is fooling of course ikubatu Kenyans tukwa full no katikiri baba ere no kiba ile no kwita bronge of which yesterday turonere nyamuntu tuwe kwa ithinene awandripi itukwa ni our son but no echinkumereri mathene ya but tuchakata kubwa tutare ya uongozi but bubongo itukuona okeri kwa mamura manto ya kwempicha ira turendete muno ora bate utegana munene o munene o ndiye bate utegana ndipi to ndipi we ngona na yitu thinene so whereby ke my thinking areria kweria o sideline Mount Kenya
na njira na yonthe kuonekana. Next week I think ikiume kitu idite PS ba wita bura na PS ba bonde Raila awira arenda nyothe ba kubithia MOU ire kuinga metho a Kenya Antonia kuinga Kenya metho pa wetu bongo 50-50 kaumana. In fact baratu kumetha ibe thirikari ne they are those who supported the government 50 ingi ne kaumira. So ekabindi babongo ba thirikari na iba supported nyumwera be sacrificed of which it on the sample parliament yo the groups kai punya parliament committee on the kwena barabara ere bazulubishiro they were crossed on behalf of accepting the broad based so kona there yo para kona the powerful ina chekiri ki Kenya Kwanza members chiretere ki ODM members the same way uribwa the IPS baba ede kuyukwa 50% yo ekauma ke ODM but barabara ari kudai the ones that are currently bakuritangwe iba Kenya Kwanza na bakaitwa bumite njireko tayurero Mount Kenya is out of power so ikuona ni PS bonde bakuzikana Mount Kenya bakaritwa. So pressure gaitia na branco era pressure gaitia na teke witia lo vichi da idite done de idia na toi bwenya CS bando iba yete nyabo kweta bura no nto na baba kubwetho rishafo kendra ya commandate ba ODM na ODM still baba kwa commandate wa ni antu ba Kenya Kwanza na baba kaita atia bakaengwa na itu kuibwa rumors yao our son also will be hosted CS Moga Noibwa Muturi will be hosted bakaingwa so onto bakuingwa ba Mount Kenya ekwa sidelined na iri to thai ke yukune leo nene. But on the same note munene kwena bamabere bakwe kana bagetuika propose kana bakuweta weto na arora ta mheshimiwa Munya tukuweta kuweta weto na arora PS twigitwe speaker wetu akiweta wetu so ngwetegia Kenya wako wakauma kwe bange bakathongera. We thank God on the still ni ana betu na totukwa mwana yetu mwachu nongwe unge aiwe so if it's good by normalized kabo the beta bora itakuwa mzuri enduke bokwa oni bichie Munya is a very independent mind na imunta very sharp ke mantera kan decision ile chonda kubwithia na imbendete Munya because imunta there straightforward kintu kebiele imunta there ichiariretie kintu kebithatu na there na passion and determination yarora kuonthia wetira thain kumea ndwari jingite muno tutare aya wanyu mwana ndokete na ke watu ingze tote thuka speaker wa bando tumesaindi but bado omboreti ODM kethera ne kurai at this temperature inama but temperature thai ego ke itinya kongeleka in the days we are going or we are approaching inkome temperature kongeleka na itu kuona nyatua ya raisi nete Mount Kenya I think next week na next week I think no chuchi ite ikubango manto ya but we thank God bacha lete but kia kwa thai deputy president yetu no are oginya 2027 yes no ntuba pressure pressure ingi thai na ndaibuya deputy president kana Kenya prime cabinet secretary no so prime cabinet na already kintu kembere musali mudava sometimes tuba kwenda to think beyond our box airowe chukua hii chama yako ulete kwa hii chama yangu tukae ili serikali ikue mzuri alinganira so aunio ambwererie kwa na aunio kandie ke anjiriri kwinama so inya thai akaengwa utie bantu akathi akura mali atena na uti muntu ombige kuweta akemblem because ni yeye amenjitakia hizi vitu yote no tuweta ke mulemba ndicho ni ongwa it will not accept him bakurage bange banatembea nao so watamtupa nje but itakuwa wengwe in fact dare muntu moke omusali mdavani na nyake thirano ketu umete I was
one of the candidate para bare ke kiama kiawe but kuma ki delegation ka to kaile la ke narora committee bara panene bakara au nyo utongorio po ina thina na we penya maelo meta nyungu lazima ikarungura so endeni arungurire na hiyo chama hakuna chama tena inaitwa ANC tai bambiri ndambie kona secretary general takambie ambie kugirwa mbu tai there is nothing which is there. In fact there kwita baraba UNDA na UNDA ketha ni mereria kamwe etomba gwirwa ke meretie ina mimba are hii imeisha niwe ukarawaka so thai urai kuthai either Raila etere amerwe kawe au jumarie kameranie buto etere lakini mitu menyerete kuona Raila athongira abantu na vuruga. So of course to expect non to thai ko burugite non to trona ko thara raweta thai ajumbe baraba tu kere kamite mwanya tinya ajumbe cheba gachagua tinya ajumbe bonga nyota senate the house of power yongo ne anjirete kwethe na misuka ideri oko ile juzi yaje senate wa kwa udombo mzama lazima so ererwa imanto intimidation yoka kuonde but Raila sijakata wacha ingie serikali akimie na mambo iendelee vile itakuwa but Raila itwiche hiyo ndio mugarire wawe lakini yendoke yeko makemuno ikwambire wa siasa mapema nonto watuika siasa ikwambiria thainuri ngugi karutware kwena mantu maingi sana president athie nambere kwigwa age promise Kenya kagita kararomba kura kwena mibango mingi sana athie nambere kwa kiwa ka rutha kagitania kari utongoriani then wakarwata wewe tukuthongira siasa so Kenya botu the aturi after kithurano kithirire twetha twina mentality ya kuthugania after kithurano kingi 2020 so thai ende twathirie 2022 our thinking is all focused ki 2027 na 2027 yere ya karate kintu kira kumemba 2026 end Raila meokano ekaukao na Raila awire 2027 au be in the ballot na nyantu ba thai by the time yamba wakiwa still we will be in 2027 ballot kaka ni president hata uyete akoritaya au Raila kile tu wako na tuirire na ritaire na thai au mimi na tafuta peace ka peace ka nyane happiness awere na etere kuria kotheka kowerwa so keno gere ndage kurwa na thaino gie kono yo thikumete na amma in fact is thaino mwanga bana yes of course no man to akini tukari inwe ndi bungukwira thai siasa chitha chi dynamic ana bora tukwa siasa in dynamic ikintu kichinchakia every time every now tutumba kwa naru bora kure ibuko etha kure aruka auke kwetha ko chinchia and we know in case that tuwe tukuona munya SES in temperature meru yo chinchia tuwe thai Ayubu akwa PS temperature meru chinchia because speaker post ikuona mndonge kwogu no maendeleo mathei so thai Mukenya narari ka expecting development is zero bua bila tuketa bora unda wao ni kintu kira ki muhimu civic education na wira mutongorio ro kathura akario ya babwe na bo thura muntu muwe po expect kintu kia na bo boya atia muntu yakunengera thiringi 5 akunengera ngiri akunengera mana 5 expect mbere wona development thiringi 50 lazima choke mondo ne wawe ekanare lazima re choke so batu tuingo tu batu kwethira twe very keen kira tukuthura to thura na mbecha expect tokanywa tiri mbechi nugu kureno achu ikithondeka barabara of course mbecha ichu chiketa bura mbecha tuwe milioni aria milioni 10 na nabo ete milioni 15 milioni 10 orende zikarira kukuthira kwawe chitiana ithano ina chio chikaururwa na ro bora chikomba kwa atia met expect when warire bibi byaku so kaithira iteri kukanywa utiroi kwethira barabara kwa eta ukiuneka ngainya mauru no ntumbi no arire bibi ari byaku kaithira ndawa expect utindawa kuona
kwa thire stima expect to this stima mwankarira bukathoma na urerwa civic education is good na nio tutuite at least tu amasisha katwira antu betu mutongoria aithera yeto ko represent na tukathurana kweta ko representwa na mbecha tubati kwilele nyendia lonje mtu mathuganio au prepared yes ko represent antu ba na ntu to represent muntu tuwe an example batwe antu bathomi bati bakuthura muntu atithomi muntu ra atithomi akara shame okire antu ba bathomi na ntu bambi akaeta kinyange okinyanga kwa kinyanga iye bakaya kuria ko oeri ogore buthomi kethe buthomi na muntu wengwa na tukwe kuthoma kuonthe kintu kiwetwa governance bire tukwenda turenda governance ka kintu kiwetwa manager muntu raka ya ku manage into bietu resources ira tukwaba kethe ya muthara turiawa million 15 yere muntu na teombekia ochi bangira chiri kwa roene chionde are ira jinebia isindi are indawa ikabwethia kana kwa lobi mando barabara so tukethe twina soberness ke manto manager na manager atithaira akitakia anything kionde kira kikwira within the system manager atia akiurakia kintu kini tonto kya karona onao manager atia ta chain oni ndia bwana Faminas manto waka nyumba no ntu imponete na kitengi na ingi ndi mwa kubwithi barabara na standards injia no ntu mtu na bwitha kia transparency injia atenda ungumania bokura simiti kindogo kakoto kindogo kala mie kabwithu kindogo mbati babwitha kia kuringana na statistics cia kubwithia kintu kikeya kiyao so batu aturie akenya ponto na labari tuthome utongoria utongoria tekua imathomo ma na utongoria te wa ma utongoria ni ability ya kurai resources into an amicable well prepared ka into beyond bira bikumba ko organizwa in the best way no mbithire mthomi ma but king ground touch ntomba kubwithinya kintu na no mbithire ntithomi ma but ndina ka ability ka ku manage inakuwa mzuri so bado tubati kilela mutongoria na njira tofauti tetua tongoria tu tweyukia mutongoria abrupt nonto aina mbecha ciawe tweyukia mutongoria nonto na kubwithia mantu yamo ndiru nyonge akua twangira mama nonto wambi kintu kembere na iye tamuguro itha so muntu atikumea kumanage family yake atiri tukwa atwekire mutuma nonto na bangite family yake na inya atithirite akiru ya mantu yawe yakuya aithirite ai muntu professional so sometimes it kwina factors to batikitha twi raitha mzuri na giyonde oni mbere ya Kenya baithire bai makini sana erera bakwambua na baya na kura bwega mbere tu makiri mantu ma national Rigathi Gachagua na thiri twakinabe kwa kithiuruka guntu mwanya na akimenagire thirikari kakomba kwegua Rigathi na mubango wa gucoka siasani kana ore ndige siasani na katiba ni kumwitigiria kwegua siasani kintu kembere okora muka mukana ya na akamenyaniria nyumba na rira ya menyaniria nyumba ukaya wa muriro baile no kumeobaile mbere ya menyeria inya nyumba era bure kari urombera agaithira gelipua ya yonde ona so nike mbere ira yari ngurano Gachagua na Raila na Ruto iba urene boya mwanka etwika appoint yokinya umwe ambitire ungi so to an expectation ye kubura tukiwa tukuona tuki expect bo bakithirie tamu yobo ya oya bro uruboranire na Ruto na bendelea bathirie tamu tioba karibu ya so ke wisdom ye kwa kibokwa Ruto bora etheria tabithiri boya ntukona mndo kwa loyalty na kwa every support na kwa kila kitu na airinya kwatarisha maisha yawe na we kwa ndrene na kubwithio na mbi
amubwithiria ya yonthe mwanka bakuluka indire kinyarira itarira bakoenswa kumanage into bira baonere wa mugaruka muntu ni yakubu muno so Gachagua kaina ndinayo kintu kiwito ndinayo na ovichi iambara wete akwendua arete determined onto still ikotine na inyakurwa mano arwame 2027 iburanio ke IMBC je Kenya hero no awetu the operate into kore ruto rare bari na yamba ICC 2013 ibankumene na baeta badurwa on 2010 determined the same way inyareri ongwa ituonete baba inge kwena bana bebia kwa impeached on the governor Wajir na bandro ibeire kuona chance ringi because it determined or aina chance but they can determine before 2027 atena chance the same way abutu kwa kawira dai kawira atena chance 2027 non torende yamba ili aitirwe ende ukethira akoto bapira kwa na etere ekeria kwamura iwe baba tabwithirie justice bacho kiringi ya worende mantu ya ukandana kotine nyabe no achoke kuria yete ende Gachagua thai buragua mantu athirikari no kumenya muntu niwe buka mama kamuringiti kamwe no aete kulipua yonthe araona ndene muringiti yu so Gachagua thai bura na bio ntungukwira ina state of denial na nakona na era betrayed too much no inyo thai thirikari ne na kwa content ontanto para bausika na niwe ponde aba ko eliminatwa in different areas ira chionde china popularity so Gachagua kiboko ni reona tu karumire agware nontu no tethere thirikari at least kende tikabwithie ungumani bora gwingi saindi nontu na kumenya na ina intelligent nyempingi nkirukia batu na ome na kumenya kintu fulani nontu kikario nontu nyogwi wakinyelia yamwe na yamwe na nyanjus no kona nari terinya will awe na threat impingi threat ichi ongwa kwa wa aria wa threat nembi metha into mbago yangwira wambona kanga kura utimbithiti kintu there must be something na kwena line ira kinyite ma kona kwena okinya muntu akare mwiko itamiruke so ndri watu ashikilia hapo for the safety of Kenyans atusaidie wea atuwezi kona mbere onto yara ya kubwe thirikari ya maingi norerwa wirwe kintu gitwa thirikari ka sirikali siri ithi ndene kantu bau na ikali sana etombe kwebuka nyawe wenkwa thai sirira na cio nimpingite thirikari na tumbo twa twime Kenyans yes siri ni kali hapa so inyawo kibwa kiaria nao erita kamotu kibwa kamwe kigana so ndri na iteripa kuitukutura chionde so tumwira arumire wau ainyo opposition leader bakumane akalonzo boya na atethia atongore babu baki watana no nditoni ta kalonzo nditaba kalonzo ndito malwa Karua kama mbago forma coalition of course ya forma na coalition ye forma bakara imuntu umwe na muntu umwe wapaka yanwe akangaratania onto thairu tokethera patibura bena Raila tai ntumonera inyeke na kolo ake Raila ake eliminate Ruto aina big shame at the same time itakara ira kwenda kumtoka nonde tukona Raila alianga akiuga nagu Ruto no amuchuire sha team begeti kuthibwega hapa na hapa gutikuthibwega menya dariri era dariri ya mbure matu na kwa mbere ukarogu maybe there's something cooking somewhere so away from that wewe ngwa Raila atria kwario uno ndura kwa nya manthe no gome anthe na abonde iba kwaria against Ruto an example yaki the current king wa kuthai King Alexander of Netherlands na Raila huwa mantu ya agency na abductions hizi vitu ni mbaya na mnafaa kufanya 1 2 3 4 5 na nyabo mbetere agency mbali yabo of which ende ibura kwa bubowe kwetiro agency bonde baba bare aligned na thirikari atera etiro bara bakandamizo ka bara bari lisetwe kuma abductions so na were hii kitu ni mbaya so nyara ile wangu kuicha associate na nyumore
no kuona ni kuma na kwina antu baraki onto babu wino na Sifuna Secretary General no kaibwa babongo bakiri there must be something igwita mbere ndi turibwa thai Sifuna diakaitho CS kenda akira maybe bagwita bora nonto pia wandai ndira kwanja kwaria mana mbandi anja great sites manto na Auditor General manto treasury werwe sasa wa utakapo nonti goko umenye muno mamu karago kapo no nyawo kwibwa thai mathene yingi to twate kwaria na rira mbaye kwanja manto ya anga 1 billion anga wanu sijui imefanya imepotea wewe ngwana ajiri kuitetera njira itiaire na Auditor General bongo banjinya ungumirwa sana so ikuona ni intobi arora kuweta kuwe muno baikirite Ondriem na Ondriem ake ao baba ake akauwa let's turn right Ruto agatiwa Marampe na atiwa Marampe ne au menye kithono kya kuona no kila mali so nikibokwa bora mbobege kuwa ke my intellect baba abuithie sheria ekera kumenya but for the sake of now there is peace nyeto ko tebonge ma there is peace na ote maandamano ote mbue kuwa but yaba abuithie pora bakona but woni ke 2027 nyembere kinya baba no ethire be kumano no bewe bakumano na tukiwe nyo no kona njuni etwetite etumbia change point okay kwina mantu maingi sana etumbia changing point Baya sana murithire wa Meru TV nuntu bauto inabere kwa twikinya mbitigire tumaguru kidogo tundari kaiganona alafu kengo twachokera tukainabere kwa twichokagira tukiaragira mantu ma county yetu ya Meru na mantu ma methiri tumakithina mbere kirishu obongo bietu na kinyama turani metu uko ni kwa Meru TV.